Zimbabwe's. Mereka di sini reka dushime Imana kubw'uyu mwanya ihabwa icyubahiro. Reka nsabe buri torero uko yakurikiranye baza hano imbere. Tugiye gutanga ingororano ariko dusabe buri torero uko bakurikiranye baza hano imbere. Uhereye ku wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu kugeza ku wa 11. Umuyobozi wagiye muri buri torero. Umuyobozi wagiye muri buri torero ariko ndabona umusaza rwose byamwanze mu nda ngwino urahagararira. Yanze gusigara hariya nta mfura ihezwa mu mafufu yaje. Aha, umuyobozi wagiye ku itorero rya Karuvali nawe nazana. Urahagarara imbere y'umukuru w'itorero wawe. Ubwo niko mwabipanze. N'uwa kabiri nawe akurikireho. Uwa gatatu nawe akurikireho kandi muri gutinda turi kugira ngo dusoze. Uwa kane nawe akurikireho. Karuvali, Muramba, Ruhoro, Macu, Mwasa kane, Muramba gatanu, Macu wa gatandatu, Mutongo karindwi, Rutaga 8, Kajumiro 9, Nyakiyaga 10, Tongo 11. Ndashaka umukuru w'itorero inyuma y'umuyobozi wa Shira. Mugabo atashoboye oya ariko Muramba yagiye atarahari. Bino hano yine. Yego. Ariko abajya ntabwo bazi kuko mu murongo nk'uko nayo baratiye. Yego utyo. Yego zona. Na bityo. Aha. Umuntu urajya mu bitugu bya Mwasa naza hano. Mwasa ku muntu ujyayo. Ntabwo mwari mwiteze uriya mwanya mwari muzi ko murajya ku mwanya wa 19. Jeremari hano. Na kanisa ari hano. Aha. Nyuma ya Sindayi. Uko muroze aba bantu bahagaze aha ngaha baratanze umwanya w'amezi 3 batunganya kugira ngo tumeze. Reka rero tunabashimira yuko namwe mudufashe kubashimira ko nta muntu wagize munsi ya purusa 70. Deliberasiyo none rwose Imana yabayemo abayikoze Imana yongerere ubwenge n'ubushobozi. Ariko inama yateguye aya marushanwa yemeye yuko hahembwa abantu 3. Hano hari amabahasha 3. Tujye kwatambukaho. Uwa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu. Ariko munyemerere mbere yuko mubamera ibihembo aba bantu bagende buri muntu wese ashimira umubanziriza nawe ashimira umubanziriza kandi mu minota nk'ibiri bibe birangiye. Ubwo uko bashiye bari kubikora abakuru b'itoro nabo bari ko babigenza gusa. Wabwire muti rwose wabize ndakwemeye Munere kuriya kuri oya ukunura biraturuka kuri rusezerera ngabo
hanyuma bijye ku ngabo iyoboye itsinda. Batuhagarara undi nawe ashimire umubanziriza. turashimira ko barisha kandi ari abana bacu. Ndakeka ko bashoje. Turashaje. Abagize akadangu yuko atari bo babonye ibiganza byose bihangane. Nyakubahwa umuyobozi wacu uri intumwa ya Filipi, muradushimira abantu babaye abandi. Hano harimo ibikoresho byagenwe, baryo gafotozi ari hafi yawe. Mubashimire cyane bikomeye. Baduhize baranatuhigika rwose, ariko mu bitondere kubera ko bari abantu bo ku mazi. Ubwo rero utabaciye mu nzira wibire kaba kabaye. Ari abagabo rero rwose n'intarumete. Nyakubahwa Pasiteri, mutwemerere mudushimire abantu babaye abakane. Yego, bajya baduhemba natwe. Ubwo mumenye ko ubutaha tuzoga mujye munyura hasi, nabo bakomeze basanze hejuru natwe twaciriye. Ndabona rwose Jonas yatoje neza. Uriya ni umuhungu w'uriya musaza, amabukuru harari mu minsi myiza, ariko Elise n'uri mu nama muri komite ya zone kandi akaba ari umujyanama, yadufasha nawe agahemba uwa gatatu. Reka burya ifungana nasi akagufasha umuziki kandi guhembere abantu b'ibihuru nabo ni abantu b'abagabo. Amena. Ubundi tindi tuzayikinira mu rugo amatora abatambutseho abagabo rwose utashoboye ariko bamataga mu bikore vuba na bwawe. Hera ahangaha uvuga uti rwose ndagushima uhava ukenda ukurikiyeho. Yego ukurikiyeho Kajumira ariko yahivanye rero. Abandi Imana bagirire neza. Amena. Ndabona iki gikorwa giciyemo, gahunda rero twari dufite irashoje. Abantu bagira ngo dusabe bakuzaduhaye raporo, ariko aba bajya bari kuvuga ngo mbese ko hari n'amaturo batanze bageze kuri anga. Yego yaranga.